Ikalima, mga umat Islam, ikhdasu mislu hadal maulid. Nagpaon, jimato, biyasin, pag maulid, pag celebrate, bid'iya, amin, bida asya, yafhamuhum minhu, kahatihan din kanila, anna Allah subhanahu wa ta'ala, kahatihan niya din Allah subhanahu wa ta'ala, atau kahatihan niya amoy nagpaawon sin parkala yaon, anna Allah ta'ala lam yukmil ad-din li hadil ummah. Insa kaulalain Allah subhanahu wa ta'ala wala niya siyampur na inagama Islam ha ummat ini. Wala budda min tasri'in alhasil wa iratpad suway awon dahin ha sara amoy yukammilu bid-din. At ini awon sara sumampur na sin agama ini. Simbakas niya siyampur na sin Allah. Wayafham demikian kihatian min hudain kaniya anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yablugh ma yanbaghi li ummati hatta jaa haula al-mubtadi'un al-mutaakhirun. Habihetto hataon nagpaon kaniya pang bihetton wala napasampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy patut niya pasampay ng mga umat sampay sa hingga suway na sila rumatong in mga nagpaawon yaon, mga invento yaon. Pumihinang yaon amoy latest na, piaawon nila. Puas na sintong katus tahon. Paakdasu fi sarillah. At ini nagpaawon na isab sila amoy sara sin Allahu Ta'ala malam yu'jin bihi subhanahu wa ta'ala amoy wala siya pangdaakan bukon Allah wala in Allahu Ta'ala nag-ijin haparkala hakakahinang yaon. Amoy piaawon nila. Zaimina anna dhalika yukarribuhum ila Allah. Indawa nila inyaon ibadat pagpatisuok nila kuno pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha la bila shakkin inini long si mga ulama way pagduarwa fihi khatarun azim. Parkala bihetto sa dilikaw ha manusia sa lago-lago kapiligruhan niya. Kangian niya. Wa atiradi ala Allah azza wa jalla. Yatun panulang. Ipanulang niya, nasulang niya in Allah subhanahu wa ta'ala wa ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam, nasulang niya in Rasul niya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wallahu azza wa jalla kad akmala. Nato in Allah subhanahu wa ta'ala siyampur na niya na in agama, iwan siyukup niya, doon haipon niya in ni'mat niya. Awan in Islam. Ikaw nung sarahal ulama al-Islam al-muhaqqiqun biingkaril mawali. Tiyatarang si mga ulama sin Islam in sila muhaqqiqun awing patut long ta mamayta sing kasabunnalan magtahkik si bunnal iban bukon bunnal imbiyita nila tiyatarang nila miungkir nila in mga celebration ini, in mga kakahinang ini. Iwan, tiyahali nila in ummah. Wat tahjiru minha. Papahalion kita niyo si mga ulama. Sing kita niyo ay mga sahaba. Tabi'in. Ama ito yung pagyan ulama. Pangagat nila amalan binususi minal kitab was sunnah. Pangagat nila biyaw bukan nila ipiasampay nila amoy kiyawaita sing Quran iban sunnah hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam allati tuhajjiru minal bid'ah fid din. Amoy pahalion nila in kita ni din hakakahinang yaon amoy yaon haagama bista si manusia agama pagtagipon. O ta'murum bittiba'i nabi, indaakan nila pagaron kita ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahaliun din ha mga sumulang parasul doon nakahakaw sin Rasul, hakakainang sin Rasul, iban hinangon. Pahaliun kita din ha sumulang ha
doon nakahakaul, doon nakakakahinang, iban si hapiil sin Rasul, iban sin hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikapito, innal ihtifal bil maulid la yuhaqqiqu muhabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. In paglami-lami hakapagbata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukon bunnal ito, bukon siya bunnal pagkasi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukon bunnal la yuhaqqiqu, bukon ito patut pagkasi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma yuhaqqiqu dalik, bunnal tuod in bunnal kita malasa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana sabot ito ittiba'uhu, amo imbang kita magad kaniya. Wal amalu bi sunnati, iban hinangon in sunna niya, amo ito in malasa Rasul. Wa ta'atu sallallahu alaihi wasallam, magtaat kita niyo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minas syaitanir rajim, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, pamungan o Muhammad, bunar tuod bang ingkaunan niyo, makasi kamo Allah ta'ala, agad kamo hakakahinang ko, ay sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, kakasihan kamo sin Allah, wa yaghfir lakum junubakum, iban ampunon pa sin Allah doon kaniyo in pardusahan na hinang niyo. Wallahu ghafurur rahim. Benar to di Allah subhanahu wa ta'ala, siya'y mangangampon baying ulungod, haipon niya magtaubat kaniya. Hikawalo, ihtifal bi maulidin nabi wa ittikhaju iidan fihi tasabbu bil yahudi wan nasara fi ayadihim. In paglami-lami hakapagbata si Rasul sallallahu alaihi wasallam, yeton wa ittikhaju iidan, hinangon niya siya paglami-lamihan, pag hari-rayahan ay celebraton, inyeton nakasibo siya hayahud iwan sin Nasara hapag lami-lami nila na in mga inibunan tuod kadnuhina anit tasabbuh bihim wa taqlidihim. In kita niyo bunan tuod matkan panglaliang kita ni sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumingod diya sing kakahinang nila, damikyan magad kanila sumingod, sumibo hakakahinang nila pag hari-raya nila, paglami-lami nila kapag bata, indawa nila pagbata sin Nabi Isa alayhis salam, inito ni kita pasibuon kanila, tiyang langan liyang kita ni sin panguna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at tasabbu bihi, maningod-singod ha kakahinang nila na hikapito kasiyam niya, al-akil la yagtaru bi kasrati ma yahtafilu bi maulidin minan nas fi sa'iril buldan. In tao bal-akal, muslim halol akal, di siya masusah. Di hika susah niya, di hika lingog sin pikilan niya, sin mataod naglami-lami hakapagbata sin Rasul din ha mga manusia hak kataan kahula-hulahan bihawon. Di ito. Fainal haqqa la ya'rifu bi kasratil amilin. Unan to ing kasabunnalan, bukon siya kaingatan sabab si mataod in himinang kaniya. Nalongbon na mataod himinang kaniya, bukon biyato. Wa inna ma ya'riful haqqa bil adillatis sariyah. In kasabunnalan, kaingatan mo siya doon ha, bang aon dalil sinhinang yaon dalil din hasara ay Quran din ha hadis. Bisan pa yato mayroon huminang kanya, atau hangkatawin huminang kanya, hindi huminang kanya, na amo ito yung na bang in yaon aon dalil niya din ha Quran, iwan din ha sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala,
Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Iban parman sin Allah, bang mo agaron o Muhammad in kamatauran dahin halom sin ginlupaan ini, manusia halom sin dunya ini, laungon kau, malaong kau, laungon nila kau dahin hadaan pa Allah subhanahu wa ta'ala fi sabilillah, ay hadaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma aksarun nasi walau kharasta bil mu'minin. Parman pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, kalilun min ibadiyas sakur. Kalilun min ibadiyas sakur. In bukon in kamatauran si manusia yan, in sila kasabunnalan. Ya Muhammad, bisan pa diin in pag jaga mo, pagtuyo mo, paagaron mo kasabunnalan, atau paparat sayahon mo, asal in mga manusia mataud in huminang sin kabatalan din sin kasabunnalan. Di ito ni kasusa, di pasusahon si Allah Ta'ala Nabi nato Muhammad, namikyanin kita umma, di kita pasusahon sin mataud huminang sin kakahinang iyon, sa matarang masawa, panglangan kato sin Allah, panglangan sin Rasul niya, iwan sin mga sahabat niya. Ikang po, al-qaida as-sar'iyah, aturan sin sara, radda ma tanaja'u fihi nas ila kitabillahi wa sunnati Rasuli sallallahu alaihi wasallam. In kaida sin sara, in sara na to biyita niya, hi-repair niyo, hibalik niyo, in uno-uno pag saggaan niyo, pagdiskasan niyo, wala niyo piyag-amuhan, ipa-repair siya, repelon sing kita niyo mano siya, pagkatuon kita niwang aon, pagsaggaan na to, ini kaida sara, kato, siyara sin Allah, sara sin Allah. Uno-uno, wala na to pag-amuhan, paghatihan, i-repair na to, ila kitabillah wa sunnati. By katuta magbalik pa mamay pa Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban pa hadis sin Rasul niya sallallahu alaihi wasallam. Uno-uno parkala, wala piyag-amuhan sin manusia sin umma, in aturan sin sara, matto kita magbalik pa Quran sin Allah, iban pa hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, para man sin Allah subhanahu wa ta'ala, tiyawag kita niyo sin Allah, sa reyo-reyo pagtawag, a'udzu billahi minas syaitanir rajim, bang jumato nakato imbihay ajaman labiluwa ajaman bihaon, uno ingay dihil kato sin Allah, tiyawag kita, ya ayyuhalladhina amanu ati Allah wa ati ar-rasulah wa ulil amri minkum, fa in tanaja'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dhalika khairun wa ahsanu tawila. Barman sin Allah subhanahu wa ta'ala, o kamu mga namamalat saya, pagtaat kamu fa Allah, iban pagtaat kamu ha Rasul niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, iban sin mga kanakuraan niyo. Bain tanajatum, bang kamu aon pagbalihan, pagsaggaan niyo, wala niyo piyag-amuhan, pagkala, pag-aagama, fi shay'in ha ununo na pag-aagaman, parudduhu ilallah, hi-repair niyo, matto kamo, i-repair niyo in parkala niyo pa-Quran sin Allah. War Rasul, iban pa hadis sin Rasul niya, pabayta sin Allah, pabayta sin Rasul niya sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billah, bang ingkaw na niyo matan na marat saya fa Allah, wal yawmil akhirah, iban na marat saya hadlaw akhirat, malago kanin adlaw akhirat. Dalika khairun, imang nasabot ito, labiyat tumarayaw, wa ahsanu ta'wila, amutin sarayaw-rayaw.
amoin baita panafsil lilayan bang jumato na kaniyo in parkala bihini aon wala niyo na pag-amuhan. Demikian firman si Allah subhanahu wa ta'ala, wa makhtalaftum fihi min shay'in fahukmuhu ila Allah. Firman si Allah, uno-uno na paghilapan niyo alam pag-agama niyo uno-uno na in hukuman niya yan ikatto niyo pa Allah, asubuhon niyo pa Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga umat Islam, way pagduarwa bunnar tuod in man raddal ihtifali bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rasulihi bang way pagduarwa bang mo hiripir in pagmaulod ini paglami-lami ha pagbata sin Rasul pagbata ha Rasul sallallahu alaihi wasallam bang mo hiripir matuparkala ini fa Allah taala fa Qur'annya wa rasuli iban fa rasulnya hadis sin Rasul yajid anna Allah kawakan mo tuod bunatan ni Allah taala ya'muru bittiba'in nabi indaakan sin Allah paagaron kita ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama qala subhanahu wa ta'ala yana sin farman sin Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minas syaitanir rajim wa ma ataakumur rasul fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Farman sin Allah taala uno-uno na kiyabaita fiaratum kanyo sin rasul ay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biita niya kanyo pasal pag-agama niyo fahujuhu amo na ito inbogbugan niyo kawaon niyo wa ma nahakum anhu fantahu uno-uno isa biita kanyo sin rasul niyo panglangan niya kanyo tinggalin niyo anili niyo layuin niyo ayaw niyo dugto lang. Wa yubayyinu subhanahu wa ta'ala fi asawasin Allah subhanahu wa ta'ala annahu qad akmala ad-din. Natun Allah ta'ala ubus na siyang purna siyukup na sin Allah ta'ala in agama alal mu'minin doon kaniyo mga bariman. Wa yajid anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'mur bil ihtifali bi maulid. Bang biheto mga umat Islam tanto kawakan mo to bunna to ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tuod ng daat paglami-lami hakapagbata kanya. Walam yaf'alhu wala tuod hinang na hinang niya, walam yaf'alhu ashab wala hinang siyasin mga sahabat niya. Fa'alima bidalik anna al-ihtifal bil maulid abihatto kaingatan sing kita kunna tuod in paglami-lami hakapagbata Rasul sallallahu alaihi wasallam laysa minad-din upon siya din haagama pag-agama fa Allah bal sa magawa huwa minal bid'ah muhdasati wat malaingkan din ha mga bid'a bago na faon sin Ubaydiyun si him idzu lidinillah al-Ubaydiyun al-Maghribi in nagpaawon kanya hatahon kung gatos kanuman tagdua al-Hijri